Ka Johnson Construction Company, ka wapentre ka GNW Mokrowat, da ka mesim jung ka jing sngolam, na ka mta kishnong kitau, ki badon na preng ka jing namar ka jing don jong ka nega klam COVID-19. Kalio kalat banok senyang da ki marbam, syakilai teli kishnong, ki badon na po ka Southwest Kasilis District, lengba ka program jong ka kabalatip kum ka COVID-19 Relief 2021. Kita kilai teli kishnong, ki balio jing arab ki kentup, ya ka kishnong molangwir, mau merang, bat ka kishnong jasyar. Ya ublay berayang ngikir kenikalat bangin don lang kali kasnang jumpi pangilak bani sam kindet kini cumi kimarbam kemudian formita ni semua yu kegi bahalor joka company jumi kibal ice ha kini kimar jumpi jongi rujuk kini aku blay kiri amasnang skatrisnang kini tegak barak berpil kini aku bozumi kemen makin kibar saang ni kini yok mesin ban naya skmat ban ilek ya klam makin yok akan sekolah cek bal don lupa baru kumjuru yang ibu-ibu bangin light bangin body taki protokol til ayah kasarkar bangin light nabarok ki jingpang kum kali kamta kulai sibah